eskubideak edo hobeagoak bide eskubide batzuk gutitzeko. Quiero nos quiten lo que llamamos, ¿no? La manifestación en contra de la ley del aborto, Iruña, hemen ongoak, digo, usted más o menos guiarena, aurka, esa ley. Y segunda. Es que mande muy de la niña. O sea, vuelvo a la escuela igual por los 70 eskola publikoa. Baina guia ikasi dugu eskola publikoan, zaren nahi guteken du, eta ez dugu zer egiten. Baina eske, zer egiten dugu. Porque el miedo yo creo que es compartido. O sea, parecen por un lado pasotismo, pero yo creo que más que pasotismo es miedo que nos frena. Y no sé, sacando un discurso común igual ese miedo se podría convertir en oportunidad, pero creo que no hay espacios o no nos estamos dando. Poneroko bizitza ere consumir al día, no sé, zitu expectativas de futuro. Ezagite ustez, individuak ere izartea blokean, izarteko individu gehienak, hori oso egoista garela. Nire ustez, desberdintasunak beharrean begiratu behar dugu dituzte gazteak, Osa, berdintasuna eta horrekin berdin. Osa, ideologia alde batera dutzita, denek dago agarazo berdina eta lana adibidez, horrekin lan dugu. Bi aukera izan da, edo bai abortoaren aurkako manifestazioa egun, edo errandeko partidora egun, bat errandeko partidora egun zera. Orduan, zu abortuaren aurka zaude, baina euske zure prioridadea ez da, oraintxe bertan ez da hori. Orduan, hori nolabait aldatu behar da, eta jo eske, zepere eta Irunbiaraino jutea, ez baina eske. Ez da, igual aldatzeko aukera bat izan daiteke. Habían planteado estudiar la tesis y así desde la universidad y tal, y pues es que igual me dio el punto, pero es que también veía, pues al final era mío, seguir en lo académico tal, pues sí me apetece pues, vivir otra experiencia, irme, conocer gente nueva, construir mi vida, aprenderme a freír un huevo. Pues, o sea, son cosas que al final también, igual lo hago un poco por eso también, por romper un poco la línea. No, pues que ya me cansa ser eso, lo que he dicho antes, el joven de tránsito. Eta zergatik ez da daude guztientzako lokal. Osa, udaletxe hartuzitako lokal gutxak, daudena, asko gainera, gazteak dutzeko. Gazteak berak, gauzak emateko, adibidez kontua da, guztien lokal bat da, pareta kapainduko ditugu, zoko jendeak pintatu nahi duna, edo que monta o que tal, pues se junta y comes a Peña y antzertuak edo antzerkiak. Creo que lo que ofrece no responde a lo que demanda la juventud, también creo que porque la juventud no demanda mucho o no de forma muy clara. Luego, respecto a las oportunidades de los jóvenes, creo que no existe mucho acercamiento, o sea, no se te suele pasar mucho, yo creo, por la cabeza. Voy a acudir al ayuntamiento porque tengo interés en hacer este proyecto igual. Y es más de o tus profesores, o organizaciones, o un poco más desde el ámbito privado, pero como ayuntamiento no se me ocurriría plantearles algo porque no tendrá tiempo para mí. Osa, guk ari gara adibidez egiten lan bat unibertsitatean, dara proiektu bat egitea, eta pentsatu dugu, komunikazio interkultural edo horrelako bat topaguna sortzea. Eta pentsatu dugu udaletxean eta administrazio publikoetan, eta zertan pentsatu dugu finanziazioan. Ez dakigu zer gehiago dagoen, ez dakigu. Ustez frontoietan igual baina frontoiak azkenen lehen ere bazian sitios no solo de jugar a pelota y está, sino de puntos de reunión. Iruditzen zaidala ateratzea, larun bateko baten ateratzea ez dela beharrezkoa. Ez dakit, ja irikin ez momentu batean, hainbeste juerga bat ditut ez duala ez zerberdirik egingo. Netzako aiziak bide bada, atari bat egitean ez dago, nik ez daukat. Nik ezin dut sozioa gara, saltu? Ezin dut. Neska garetako. Es otra cosa. Esto, en una tienes que ser pariente de un riojano, en otra no sé qué,
beste batean daude humanista esperazioan. Parte hartu nahi da, baina azkenean eske txartu hartzea talde batzutan, sartzea ideologia, eta adibidez, parte hartu nahi ideologo guztetan, komunitatean, baina txartu behar nahi gazta esan da. Sekta bat ez dara, sartzen zea eta eskatzen zuten geroz eta gehiago sartzea. Eta ez batzea juten egun batean ez dakiz manifara, da oso lotuta politikan. Zuenean badago oraindik ere halako marka bat, gatazka politikoaren guzti horrena, eta atzetik datozenek nolabait errezago epiko dutela taldekatze horiek edo nasteko, beraien harreman naturalagoak edo esateko edo. Eske politikaren diskurtsoan entzen bazea, ¿por qué no dices banda? Me da igual, que no te da igual, baina zure sinismena edo zure egotea hortan beltzen badezu, egin hori gabe. Es que siempre se juntan solo los mismos. Sí, eso me parece. No te parece que es el de izquierda, no el de otro. Sí, pero también tú has dicho que se va a perder, pero entonces a ver qué protestas también, porque es que... pues eso que hace una protesta contra la ONCE y estamos de siempre, ya los mismos que están, los de siempre, pero si es que si no, no está nadie. Pirate, antolatzen zuten, la Víspera de la Virgen, kontzertua izan beharrean DJ batzuk. Eta zegoen portua, ez dut inoiz horren ikusi. Eta hori ikusi zen pixkat, horrek erakarri zuen jende gehiago. Ez bakarrik beti hor dagoen jendea, Donostiko jende gehiago horrela ingurri duzten. Eta uste batzutze dela hor, simplemente pirataren esparitateagatik, eta besteak bai kontzertu garegatik. Orduan bakotza, Eta denak batera, ondo pasa.